Evo, dragi moji prijatelji, prošlo putovanje je bilo iz pravca Bugojna Donjeg Vakufa, Jajce prema Mrkonjić gradu, a sada idemo iz pravca Jajca prema Banja Luci, prema Vlasinju. Pored vodopada, znači sa desne strane idemo pravac Podmilaća, pravac Dnoluke, tako da upoznate malo i ovaj kraj, vi koji niste. Danas, evo, to je večeras i sutra je korida na Leskovici, Vlasinje, Edina, Praćelča. I ovo je put, mnogi su pitali kud se ide i kako doći do Vlasinja, do Leskovice, do Edinove koride. U buduće, evo, dovoljno da ukucate na YouTube put Jajce prema Banja Luci, lijevo se ide ka Bjelajcu i prije Bjelajca lijevo opet, sve ću vas upoznat, put Vlasinja, tačnije Leskovica, mjesto gdje će se danas više druženje, a sutra je već korida, jedna velika šampionska korida kod Edina Praćelića. Evo, put kreće za Dobratiće, znači ovim dijelom puta može se ići za Travnik, ali ovo je put prema Banja Luci, Gradišci. Desno se ide Divičani, Bešpelj, Kruščica, Dobratići, a mi nastavljamo put, pravo put Podmilaća, put crkve Svetoga Ive. Oj, sine. Je li dobro? Je li predobro? Svaka čast. Eto, super, i Doritos je predobar. Moj unuk Omčo voli Doritos. Je li tako, Omčo? On danas putuje sa mnom. Sutra se idem. Oj, sine. Kada je došao drugi Doritos jučer? Pa ne znam to. Kad su nabavili. Samo ja znam da mene niko ne voli. A uzbiljno. Koliko? 1.900.000. Me nijednom poljubio svog dedicu. Ajde, poljubi svog dedicu. 1.900.000. Ajde, svog dedicu jednom poljubi i dedica će tebe. Ti mene? Ajde. Bravo. Koliko me voliš? 1.000.000. O! 900.000.000. Ja. I kako deda viče? Drog? Oba, drog. Čela, oba dobra. Oba dobra. I med? A ja? Nemo šta, oba dobra. Tako je, omere, sine, omere. Voliš li da se voziš? Voliš? Kome snima? Ne snimam. Šta ćemo snimati? Ne znam. Ja kupio Doritos i neku igračku. Kažu like. Tako je, tako je. Šta si još kupio? I ove ugovore. Voliš te bombone? I čokoladu. I čokoladu? Koju si čokoladu kupio? Ono što ja daš. Da vidimo kakva je. A čoksa? I smoki, a radi. Ja to sam. Je, svašta ti djede kupio. Nije u Doritos. A? Nije Doritos. Koji Doritos si kupio? Jučer. Da vidim.
Jes, pa ti si taj htio i kupiti. Aha. Svaka čast. Predobar. Svaka čast, Omare. A nije bio ni crveni. Nije. Kad smo oni došli? Evo na putu, znači već smo u blizini Podmilaća. Evo crkve Sveti Ivo. Sveti Ivo. Ovi koji ne znaju. Da upoznam i malo. Nastavljamo put prema Banja Luci, prema Koridi, Viskovica i prema Vašaru. Omer voli Vašare, jel ne? Gdje smo bili na Vašaru, sine? Jesmo na Puračiću, Lukavac? Jesmo, bravo. Evo ovo je put prema Svitoviću, Komotin, jedna firma. Građevinska firma. Da. Desno se ide put Svitovića. Domog Bađe. Sad evo već polako se približavamo Crnoj rijeki i raskrižju put Bjelajca, Mrkonjić grada. Naićemo na restoran Mandiko. Tako da malo moji pratioci kanala YouTube je oba dobra. Koji nisu prolazili ovim dionicom puta da malo zaprati, vidi, možda budu prolazili. Jesi li Omere pojeo Doritos? A? Ne možeš? Ostavi si. Ako ne možeš, ostavi. Ostavi tu. Pojeo. Evo niz tunela koji su. Sad nam dolazi sa desne strane mjesto koje je po imenu Baljine. Baljine s desne strane. Da. Znaš li ti, Omere, onoga Boru što je dolazio nam? Ne znaš? Evo, Sašvić živi. Kad je Nene umrla, kad je majka umrla, znaš, dolazio Boro i Didara. Evo, rijeka Vrbas. Pa ja, sad ćeš vidjeti živi. Rijeka Vrbas. Nije, ovo je gore i njegova kuća. Motel Lab. Ovo je Mandiko. Sad na lijevu stranu se ide put Bihaća, Mrkonjić grada, Bjelajca, Vlasinje. Ali mi ćemo malo produžiti neki kilometar i pol u Motel Lab.
I jezero ovdje, da, postoji, Omere. Motel Love. Omere. Motel Love, ćemo odmoriti malo u Motel Love. Malo ćemo ručet kod našeg prijatelja Bori. Pa Bori, ona, znaš što je dedin prijatelj. Što je dolazio kod nas? Jes, Zoli. Jes, Nije on. Jes dolazi, on je Didara. On je prijatelj Didara, drug naš. Pa je to. A nije To su bili. sjest. Hoćemo se, malo ćemo odmoriti. Hoćemo mi onda spavat u hotelu. Hoćemo spavati u hotelu. Kako će biti taj hotel? Pa evo Saška vidi, Motel Love. A ima stepen? Ima i stepenice. Što? Evo sad, evo ga vidiš, evo vidiš. Evo. Mamo, gore si. Jeste, evo vidiš. Evo Motel Love, vidiš. Kaka je to? Evo, vidiš, Love, Motel Love, evo. Vidiš, jeste, Motel Love. Tu ćemo Je mi. to naš? Borin ovdje. Ćemo li mi spavati ovdje? Što? Pa ja im da spavam, eto. Je to sve naš hotel? Aha, Motel Love, evo dobar parking. Evo, naš je Motel Love, to je mog prijatelja Bori. Tu ćemo malo odmoriti, osvježiti se. Evo put prema Vlasinju, tačnije Liskovica, skrenuli smo iz pravca Bjelajca, Crna rijeka, Bjelajca, lijevo Vlasinje, put Liskovica do Edinove koridije. I do Vaševa, bravo Omere. Do Vaševa i Teferića i Korine, jel? Omere, sam dobro ručuo. Šta je dobro? Pomfrit i kečap. Opet ćemo došli. Hoćemo. Hoćemo opet. Pa dobro, može. Dogovoreno. To. Za neki 2-3 kilometra. Vlasinje, molim sine. Hoćemo sine. Pa kako će da jede na posao? Kako će da jede na posao? A Edin je zagradio ovaj put, a vidi, mora se tuda doći, izaći. Edine. Ja prošli put sam naplatio, a eto tuda mogu izaći. Aha. Evo tu je Vašar. Jamaro! Pa ja. I kamion! Pa jest. Pastel! Jest. Šta je zagadio? Da se ne ide, vidiš. Da se ne ide.
Evo je pripreme za sutra. Ovo je subota. Edinova arena. Like. Šta kažeš, Omere? Omer. Čau. Ćao, za koga? Za YouTube oba? Za YouTube ovo je dobro. I gledajte, reci. Gledajte. Pratite nas. Pratite. Gdje smo došli danas? Na Korinu. Na Bravo. Vlasi. Na Vlasijanju, Liskovica, Edinova korida, jel tako, Omere? I Gvašter će biti. Evo arena. Nema ovdje igrališta. Ha? Nema ovdje igrališta. Nema. Evo, dragi moji prijatelji, YouTube kanala Oba dobra, Edinov posjed, evo Edinova Liskovica, jedna od ljepših arena za gledaoce, bezbjedna, evo za što se tiče, čak evo i bina je napravljena, znači napravio je binu, vidite samu izradu. Znači ovo je za duže, tako da Edin nije žalio ni vremena, ni novce da pripremi ovo, da sutra dočeka svoje prijatelje, ljubitelje ovoga sporta. Pa eto, to je bilo malo izvještaje to koji ću objaviti, ako Bog da sutra bi dobro došli svi u ime Edina Praćevića i njegove porodice, u moje ime kao oficijalnog komentatora Azuma Čauša. Evo, direktno iz Liskovice, sve je spremno, samo još krenuti. Malo da zabilježim i ovo kako se to peče malo lagano. Jel idemo u program? Ne, nego ja to za kasnije namontiram. To, samo montiram. Šta se to kuva? Krcka se nešto. Krcka. Nadolazi. Sazrijeva. U pajicu. Oba dobra za prijatelja. Jesi, nazave, najavi i poruči. Jes. Kako je ljudi? Ko ti bježiš? Evo ga, tu smo. Za 5.8. 5.8. ako Bog da isto ide biti. Isto. Ovo 4.8. Ova ekipa ide u Saznik. Jeli? 4 sata. Gratis svog. Ja mislim da je ekipa isto sve. Ista je ekipa. Znači 4.8. Majetića, jel? 4.8. Majetić radi Mars kafe, ima dušu dok mu ne uzmu. Bravo. Samo mlade žene mogu biti. Bravo. To je to. Drži ovo uzmazano. Nemoj, Bolan, Uzmi najavi sutra. Alo, Bolan. Prijatelju.
Ja išao kod nekog